generala gdje on spominje neka imena koja su bila u vlasti nakon 90. a koji su radili u isto vrijeme za tajne službe drugih država. Doduše ne na području Hrvatske, ne na području Slovenije on spominje, ali ono što ja hoću reći, ako su i bili neki koji su suradnici bili, treba razlučiti one koji su radili na sigurnosti i zaštiti zemlje od onih koji su možda počinili nekakav zločin prema pojedincu, prema bilo kojoj grupi građana i ako takvi postoje treba to ispitati, procesuirati i sankcionirati kao i bilo koje počinitelje zločina koji su se dogodili. To hoću reći. Ovo dokazuje samo da je jedini mogući razlog koji bi bio da se vi ubacite taj popis i da SIS utvrdi da tu nema nikakvih osnova, mora biti političke prirode. Pa naravno. Da. Prema tome. Uostalom, to je napisano, indirektno se to može vidjeti, tamo piše, znate da sam ja kao saborski zastupnik postao tajni agent KOS-a pod kodnim imenom Vrbik, to bi samo budala 90. godina prihvatio da bude suradnik tajne službe države koja se raspada. Dobro. A pogotovo još da bude i saborski zastupnik. Pitanje je onda, zašto je politika, koja je sada vaša profesija, toliko prljava i da li u politici čist čovjek može opstati? Može. Prvo može, nije lako. To vam je isto, znate, kao što je sa radom. Znate, najljepše je živjeti od svog rada i na temelju svog rada, ali i najteže. Tako isto i u politici. Može se ostati moralan, čist i dostojanstven, s tim da to nije lagano, s tim iz razloga ne samo što to ponekad očekuje od vas politika, nego pojedine interesne skupine, čak i one koje vi predstavljate i zastupate, nastoje da bi ostvarile svoje interese, ostvariti to i pritiske na pojedince u politici da im pogoduju. Tu nije lako se othrvati i to zapravo veoma je važno prepoznati do kojeg razine ide fer i poštena borba, a kad ona prerasta u jedan oblik, reklo bi se, ovakvog ili onakvog koruptivnog pristupa. I to treba razlučiti na vrijeme i kvalitetno iz prostog razloga. Ako to ne učinimo, onda je dosta teško u javnim poslovima, pogotovo u politici, dovoditi tako poslove da upravljate na korist i u interesu većine, odnosno svih građana zemlje. Ševa, rekao sam ti ja da politika je samo maska za interesne skupine i rekao sam ja tebi kad sam ti rekao, lovica čuda radi, interes je najvažniji. Mi smo prešli iz jednog sistema u drugo. Pa ne, ali to je u starom sistemu bilo naznačeno. Neki dan sam gledao stari film. Ne samo to. Samo interese tamo, radnice ne pušta, upravni odmor vani, jer nisu riješili pitanje. Pa Kardelj je to napisao, on je govorio o proturječnosti samoupravnih socijalističkih interesa. Prema tome samo je bilo pitanje kako će se politički samoupravni socijalistički interesi ostvariti kad ne budu dostatni političke organizacije, društveno-političke tada organizacije koje su postojale da to realiziraju. Prema tome pitanje više partijskog sustava je bilo zacrtano u sustavu iz 74. godine, on se iz toga porodio i to je samo po sebi bilo pitanje zapravo kad će se realizirati. Ali gledajte, gospodine Arloviću, meni je malo neugodno vama to reći kao iskusnom političaru. Ja sam predsjednik jedne države Peščanice. Kod nas nema interesa, ama baš nikakvog. Pogotovo ne u politici. Kod nas nema čak ni interesa u politici da se pomogne narodu. Oprostite, a zašto ste osnovali državu? Morali ste imati nekakav interes. Samo zbog svog vlastitog interesa. Pa vidite da ima interesa. Ima interes. Interes može biti opći, može biti pojedinačni, može biti grupni, a vi sad utvrdište da ste to osnovali zbog vlastitog interesa. Ne, ja kažem da je bilo interesa, ali sad je moja država bez interesa. Čak ni politici nije u interesu da se pomogne narodu. Onda se morate ozbiljno zabrinuti, ako je vaša država sad u ovom momentu bez interesa i vi koji uvodite, onda vam je vjerojatnije je započeo put silaska sa vlasti ili nestanka države i njene transformacije u neki drugi oblik. Ali gospodine Arloviću nije. Ja vam samo kažem da čak i mi političari nemamo interes za pomoć narodu. Zašto smo mi sad drugačiji od vas političara iz Hrvatske? Kao vi niste isti. Ne znam, ja se s vama ne mogu složiti. Čitajući po medijima kod nas u susjednoj državi Hrvatskoj u odnosu na vašu državu Peščanica vidim vrlo lijepe poteze. Vidim čak da i naš gradonačelnik iz Zagreba i iz naše Republike Hrvatske pomaže vašim stanovnicima zajedno sa vama u Republici Peščanica da riješe svoje stambena pitanja, ali da riješe nekakva životna pitanja. On nam pomaže iz interesa. Pa vjerojatno postoji nekakav interes, ja još nisam uspio razlučiti koji je, ali znam da između ostaloga on nije samo politički, nije samo ekonomski, jer je Milan Bandić, naš gradonačelnik grada Zagreba i veoma humana osoba, između ostaloga on je kao veliki
velikih humanista postao i jedan od počasnih članova Hrvatskog crvenog križa, upravo radi toga što humano djeluje na dobrobit naših građana, pa i u Republici Peščenica. Ali nije humano pozvat Republiku i predsjednika u najjeftiniji restoran. Ma ne bi se ja s time složio. Nikad se u restoranu ne gleda kakav je restoran, da li je skup, kako on izvana izgleda, nego koja je kvaliteta. To je isto istina. I jela. Oprostite, ne pokušavam, ali ne ide. Dobro, imate apsolutno pravo. A čini se da vas je jako, jako dobro i bogato ugostio. Apsolutno, ali dofurao je kobasicu i svoje vikendice. Pršut i svoje, to nije platilo. Ali to je daleko najskuplje. Zamislite vi nešto što je osobno radio gradonačelnik. Da vas časti. Pa nije to nama neke. Pa dajte takvu ekskluzivu, nađite u bilo kojoj zapadnoj evropskoj zemlji. Ne, ali zašto bi to bilo dobro? Ne? To nisam ja rekao da je dobro, vi ste kušali. Ja sam samo gledao na televiziji to što ste vi radili i po vašim gestama i izgledima kad ste to kušali, ja moram priznati da ste vi mene izgledali ushićeno. A vidite šta znači biti dobar političar. Vi sada mene, bez argumenata, mene želite uvjeriti u nešto, a ja vam kažem da je to kod nas jedno, prevedi 2,24. Bandić je htio jeftinije proći. Onda ste vi fantastični. I zato je da furao dama koda. To ko da ja vas zovem na ručak pa uzmem šunku koju kupim u Austriji. To ne bi bilo u redu. Jer je jeftina na rasprodaji i negdje je dobrim do furam i onda velim konobaru daje na režiji. Ali onda moram reći da ste vi onda jako dobri glumci. Da ste jako dobri glumci jer tako zadovoljstvo na licu ljudima koji jedu nešto što im se ne sviđa ne može se naći. Pa niko o tome ne govori. Ali ja vam govorim o jeftinijoj varijanti, ali je nevjerovatno kako branite jedan krivi potez vašeg SDP-a. Ajde vi meni sad recite, ne radi se ovdje o SDP-ovcu, pa kolega Bandić je, kao i ja u ostalom, ja sam iz Bosne i Hercegovine porijeklom, on je do duše iz onog drugog dijela Bosne, odnosno iz Hercegovine porijeklom, a koji Hercegovac ne vodi računa i o ekonomici u svakom potezu? Da, istina. I zato je on najbolji gradonačelnik za grad Zagreb. Pa ne samo za grad Zagreb, ja mislim da bi on bio uspješan gradonačelnik i u mnogim drugim gradovima. Apsolutno. Tim se slažemo. No dobro, idemo mi malo reklame, malo sam gospodin Mate Alević vidim ja da ste i vi nešto poprimili od Bandića i vi morate zaraditi koji novac, jel? Apsolutno. Ako možemo ove reklame od Peščenici, naše ove firme koje smo osnovali. Ponovo? Ne, nego smo... sukob interesa, da. Je, koristite emisiju da sami sebe reklamirate. Ajde da vidimo. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba iré. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, bamba, baila bamba, 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 baila bamba. Tata, kupili auto, bicikli i romobil. Kupili melnice, Puškovica, Jugovini. Pa izađi, ko te Pa drži? neću, ne mogu izaći. Dajo tvoji, nemojte me jebat. Kujac, uvijek meni pekupi zadnju složi. Bože, nemoj me jebat, ajde!
I ovdje ću ja sa jednom i dva smrte. Ovdje su tvoji djeboti. Laje, a kuću čuva. Laje, a kreveta duva. Ne dajte mi vaki. Neko ne prikrade, mamu tatu da ukrade. Eto vidite, A vidim, naravno, bavite se osiguravajućim društvima. autoškolom. Imate autoškolu. vozačku vi? Kako ne? Kako ne? Ja sam svoju vozačku stekao tako što sam vojnu vozačku preveo na civil. A, to. Onda ne znam to vredi. Možete u autoškolu do jaja, ako ste vidjeli malo prije, i mi to 5 dana traje sve. A čujte, koliko ja vidim sada se po najnovijem u sklopu naših autoškola muče hrvatski autoklubovi da provedu zakon o sigurnosti cestovnog prometa i da dođu do ovih centara sigurne vožnje u kojim bi trebali mi koji smo završili vožnju, eventualno da još se malo testiramo, da se uvježbamo, a svakako mladi vozači koji završe vozački ispit da u one 2 godine kušnje i pojačanog opreza dok voze prođu i centre sigurne vožnje radi kvalitete i sigurnosti sebe i naravno sigurnosti prometa u kojem će sudjelovati. Kako je biti političar u korumpiranoj državi? Da li živite vi u korumpiranoj državi? Ne. Ne. Ja ne prihvaćam tu tezu da se mi u korumpiranoj državi živimo. U Hrvatskoj postoji korupcije. U Hrvatskoj ima dosta mita. Ima i korupcije. Nažalost ima i čak i pojedinih oblika korupcije koji su nekakav moralni kredo ponašanja, pa primjerice naši roditelji djeci kažu ako budeš odličan đak kupit ću ti bicikli, poslaću te na more, ali nisu svjesni da time već kao uče na nekakve dodatne nagrade i naknade koje nisu rezultat samog njegovog rada. Nagrada bi trebalo uslijediti nakon što on to napravi, ne unaprijed kao obećanje da će to napraviti, ali neovisno o svemu tome Hrvatska nije država korupcije. Ako u jednoj zemlji korumpirano sudstvo, zdravstvo, neprecizno govorite. Ne? Policija korumpirana. Ne dozvoljavam. Postoji korupcije i u sudstvu, i u zdravstvu, i u policiji, i u svakom segmentu društva, ali ne možete ni jedan izdvojiti i reći u njemu 100% postoji korupcija. A kad bi to bilo, onda bi to bilo strašno, znate. I zbog toga ja osobno mislim da mi moramo razlučiti gdje postoji korupcija, gdje postoji mito, nju je teško otkriti, teško ju je dokazati, ali svi skupa moramo poduzeti zakonske mjere gonjenja, procesuiranja i traženja i kažnjavanja, naravno za korupciju i osim toga eliminirati gospodarsko-socijalne kriterije koji rađaju korupciju. I u takvoj situaciji mislim da je sasvim važno pripremiti program borbe protiv mita i korupcije u Republici Hrvatskoj prvo zbog nas. Da. Ja sam gledao izglasavanje zakona ja sam gledao u Saboru antikorupcijskom. Znate da to gledateljima je bilo malo smiješno. To su bile opstupke. Pa jasno, ne radi se o jednom zakonu. Sadašnji vlasti prema bivša vlast pravdala, došlo je do... Ali ne radi se o jednom zakonu, radi se o čitavom spletu zakona koji reguliraju različite oblike društvenog života i u svakom od njih zapravo reguliraju i borbu protiv mita i korupcije. U takvoj situaciji meni je krivo kada naši mediji kažu sad mi bi trebali riješiti pitanje mita i korupcije između ostalog jer će to biti važan faktor za prijem Hrvatske u Europsku uniju. Ne, nije to toliko važno za prijem, to je i za tamo važno. Daleko je važnije to za nas same u Hrvatskoj. Da mi riješimo mito i korupciju i da svako u okviru sustava na svojem radnom mjestu, na svom poslu, u okviru svoje dužnosti i obaveze obavi taj posao za onu plaću koju je plaćen, profesionalno i odgovorno i da zapravo nijedan građanin ne treba razmišljati da li nekome treba podići, dati nekakav poklon, nekakvu dodatnu nagradu ili ono što najčešće mora ga dodatno platiti za onu uslugu koju po sili zakona njemu trebao napraviti u okviru onoga posla koji radi i za koji je profesionalno plaćen. Mislim da je stvar zapravo vrlo jednostavna, iako je dosta teško to eliminirati. I u takvoj situaciji čitav niz stvari će trebati napraviti koji nisu samo u sferi kaznenog, prekršajnog ili prijestupnog ponašanja, nego i u sferi gdje će trebati reorganizirati državnu upravu, gdje će osigurati trebati kvalitetnu plaću ljudima koji rade svoj posao i tako dalje. Pa kad se sve to postigne, onda naravno povući rigorozne kazne za one koji se uhvate u odnosima mita i korupcije i ne samo gubitka službe, nego eventualno kad to postoji kriterij i
kaznene odgovornosti za takve osobe. Ali vrijeme prolazi, znate, jako brzo. Svima se čini da je državu smo dobili jučer, ali prošlo je 16 godina. Da, ali nažalost naša je država rođena ne samo u demokratskoj borbi hrvatskog naroda i građana Hrvatske da imamo svoju državu vezano za postupak razdvajanja sa bivšom zajedničkom državom, nego i u agresiji koja je izvršena na Hrvatsku u ratu, a to je vrijeme kada čitav niz moralnih kriterija individualnog i kolektivnog ponašanja pada u vodu i stvaraju se nekakvi novi kriteriji koji otvaraju pristup oko preživljavanja u rizičnim i opasnim situacijama. Sad kad k tome svemu dodate političko ponašanje koje je nažalost bilo po meni tada amoralno, koje je otvorilo probleme i u pristupu pretvorbe i privatizacije gdje se htjelo na vrlo brz način, kad je velika većina građana u borbi za vlastitu sigurnost, u borbu za slobodu svoje zemlje, u borbu za slobodu svoga grada, kad vi otvorite pitanje privatizacije i stjecanja imovine, tu ne može biti ništa drugo nego zapravo velikog stupnja amoralnosti, nepoštenja, korumpiranosti, podmitljivosti, pa i podilaženja koji su izvršeni i na temelju amoralnih zakona. Ne može koji se su ništa takve njima, stvari. ili je zastara, ili revizija nije ništa našla. A može. Ja sam to govorio u Saboru i to ću ponoviti u vašoj emisiji. Ja uopće ne prihvaćam tezu da se ne može. Ja mogu prihvatiti da vezano za neka kaznena djela nastupila zastara. Ja mogu prihvatiti tezu da u nekim stvarima ne postoji mogućnost odgovornosti zbog sitnog prekršenog djela protiv zakona, ali ne mogu prihvatiti tezu da u Republici Hrvatskoj 95% revidiranih poduzeća je izvršeno pretvorbu ili privatizaciju na nezakoniti način i da mi svi šutimo i da tu nezakonitost svojom šutnjom ozakonimo. Nešto što je nezakonito stečeno je oduvijek nezakonito. Ja mislim da Hrvatski sabor u krajnjoj liniji, on mora povući potez. Mi ne smijemo priznati da se ne može ništa učiniti. Mi bi trebali donijeti ustavni zakon kojim bi se trebalo utvrditi uvjeti i kriteriji kako tu nezakonito sankcionirati. Tamo gdje god je to moguće, u najmanju ruku gdje je potplaćeno treba doplatiti, otvoriti onu mogućnost koju kupio, a koju procjenom podcijenjena vrijednost koju je kupovao, da plati onu vrijednost koju je kupio, razliku u cijeni. Tamo gdje su takve nezakonitosti za koje stoji kriminal, da se takva imovina oduzme. To je strašan posao, nemoguće to. Vidite, ako je to nemoguće, kao što vi tvrdite, onda se nalazimo u jednoj veoma teškoj situaciji da ćemo ova generacija na idućim generacijama koje će uslijediti i za nas dolaziti biti optužena da je dopustila da se u prvobitnoj akumulaciji kapitala na temelju rada naših generacija, naših djedova i naših roditelja, pa i nas samih, obogatila jedna relativno mala klika na nemoralan i nezakoniti način, što je utvrđeno na temelju zakona o reviziji pretvorbe koji je Hrvatski sabor donio, koji je državna revizija provela, a ja sam ponosan na to što sam bio autor tog zakona u prvoj verziji zakona o reviziji pretvorbe i ponosan sam na to da smo u Hrvatskoj imali hrabrost i snage da na pravni način zakonito, dakle, utvrdimo tko je i kako proveo pretvorbu i privatizaciju bivšeg društvenog, odnosno pa kasnije državnog kapitala i da utvrdimo koji je stupanj nezakonitosti. Sad je na nama da tu nezakonitost ispravimo. Gospodine Arloviću, priče traju 16 godina, nikom nije pala ni jedna vlast sa glave od svih koji su zato što ja razlike vidite, pa problem je u tome. I tako će se pričati dalje. Ne, problem je u tome što mi nećemo nikako u našoj društvenoj zajednici da razlučimo pitanje političke vlasti od političke moći i društvene moći. Čini nam se da je kod nas nositelji političke vlasti su nominalno jedno, a stvarni nosioci moći su oni koji su iza. I često puta ti stvarni nosioci moći u početku rata, u početku Hrvatske su ekonomski pomagali nositelji formalne političke moći i omogućili im da dođu na pozicije, da bi danas nositelji političke moći morali šutiti u odnosu na stvarne moćnike. Pa znam, ali to je jedan od oblika generacijskog opterećenja koje na ovakav način unutar zatvorenih krugova stvara veliku korupciju. Da li po vama ima korumpiranih političara? Zašto ne bi bilo? Pa i oni su sastavni dio društvene zajednice. Da li vi mislite da se korumpirani političar može boriti protiv korupcije? Ne. Onda morate doznati i početi imenovati korumpirane političare. Političari drugi moraju povesti borbu protiv korumpiranih političara iz prostog razloga da se ostali koji nisu korumpirani, nisu svi političari korumpirani.
Ti drugi. Ja znam dosta političara, Znači, članova drugi moje su stranke, siromasi koji jedva čekaju članova da budu moje stranke koji korumpirani nisu da zarade koju... Ma nemojte tako biti pesimistični. Pa šta nudimo kao budućnost našoj i izvjesnost našoj djeci? Pa nećemo valjda nuditi zemlju južnom američkog modela. Pa nije to Hrvatska. Hrvatska ne želi u Južnu Ameriku, nego u Evropsku uniju. A onda mora se izboriti... Izboriti... doktor sa 4.500 kuna. Ma nemojte tako, kolega Malak. Šepić... Pa gledajte situaciju. Pa mi smo bili na vlasti, Račanova koalicija je bila na vlasti nepune 4 godine. Da. Pa u to vrijeme smo došli na 59. mjesto po korumpiranosti. Naravno, sa 70 i nekog. 79. čini mi se ili tako nekako. Pa nije to još neki uspjeh. Ali u onim okolnostima se pomaklo naprijed. Aha. Nažalost, nakon naše smjene voljom biračkog tijela, dogodilo se sad da smo ponovno na 74. ili tako nekako mjesto. Prema tome, treba opet učiniti nekakav korak i vidjeti šta se može u tom segmentu učiniti. Ja ne optužujem time da ovu vladu da ona podupire korumpiranost. Nemojte me krivo shvatiti. Ali mislim da je ona napravila veliku grešku. Što antikorupcijski program koji je napravila i Račanova vlada i po kojem je počela postupati nije nastavila i nastavila se boriti protiv korupcije i ostalo i mita. Osim toga ima jedna velika stvar, znate. Moraju biti čisti računi. I mi moramo imati stabilno financijsko poslovanje i ne smije se dogoditi da država... Dokle ćemo pričati, mi moramo ovo, a od svega toga što vi pričate da moramo, nemamo ništa. Ja imam pravo i obavezu to reći. Da. Jer u vrijeme naše koalicijske vlasti, u vrijeme kada smo preuzeli Hrvatsku koja je bila sa negativnom stopom rasta, u vrijeme kada se nekoliko mjeseci čekala plaća od strane velikog broja ljudi, u vrijeme kada preko 150.000 ljudi nije primalo plaću, u vrijeme kada 30.000 poduzeća nije moglo funkcionirati između sebe, plaćati i tako dalje, mi smo ipak uspjeli da osigurati do kraja našeg mandata financijsku stabilnost i dovesti do toga da se plaćalo u roku od 35 do 45 dana najdalje. Danas smo došli opet u situaciju da imamo strahovito porast unutrašnjih dugova. Došli smo ponovo u situaciju da je rok plaćanja sve duži i duži, pa kažu neki da je već prešao 250 dana u zdravstvu. Ja vas samo opinjem da vas gospodin Sanader sluša. Premijer kojeg mi podržavamo je konačno... Ako me on samo sluša, nije to loše, a nije loše ako me i oni drugi slušaju, koji me inače slušaju, jer to zapravo pokazuje da nešto vrijedi. Inače, teško je danas biti političar ako vas niko od tajne službi ne sluša. Ali sluša vas i Ševa koji predstavlja narod. Apsolutno, pa na njega sam i mislio, on je ministar obrane. Što gospodin Arlović? Ja bi vam mislim da, kako ste vi kazali, da u svakom žitu ima kukolj. Lijepo se samo je Ševa problem kada kukolj preuzme žito. A ja tvrdim da kukolj u Hrvatskoj još nije preuzeo žito, postoji opasnost da se to dogodi i mi smo dužni generaciji koja dolazi našoj djeci spriječiti to da se to ne dogodi. Hvala Bogu da ste tako optimistički. Pa moramo. Da to završili. Moramo gledati u budućnost s optimizmom. Svaka čast. Ajmo mi reklame i spot, pa onda imamo drugu temu. Vijesti, panorama, spektakli, plus sport i prilog zabavnik. Nedjeljni jutarnji. Enigmatika, humor. U središte zbivanja vodi vas vaša i naša Slobodna Dalmacija. Izašao je novi DVD Bad Stop. Gdje gledaš u pizdi? A? Gdje gledaš u svoj cipel? U kameru gledaj. Ponovo, ajde. Izašao je novi DVD Izašao je novi DVD koji kad možete najučit na telefon Noćne moje. Koji vidite na ekranu. Koji vidite na ekranu. I sad pročitaj taj broj. Ne znam. Izašao je DVD kao CD koji kad možete najučit na telefon koji vidite na ekranu. A to je? A to je 091 766 77 36.
Obećali brda i doline, sve što treba i više od toga. Kad su konja uzjahali sine, tek smo tada vidjeli svog Boga. Obećali meda i mlijeka, radna mjesta i velike plaće. Sad nas svijeta perspektiva čeka, a nosimo sa naš čapugače. Da nam nije noćne more, sve bi još i bilo gore. Je laki jajanševa, tu se pije, tu se pjeva. Mana Željko, Stankec i Rom, gdje su oni, tu je lom. To je raja, boli glava, svako svakog zajebava. Da nam nije noćne more, sve bi još i bilo gore. Je laki jajanševa, tu se pije, tu se pjeva. Anđa, Stankec, Cigan, Rom, gdje su oni, tu je lom. To je raja, boli glava, svako svakog zajebava. Obećali meda i mlijeka, radna mjesta i velike plaće. Sad nas svijeta perspektiva čeka, a nosimo sa naš čapugače. Da nam nije noćne more, sve bi još i bilo gore. Je laki jajanševa, tu se pije, tu se pjeva. Mana Željko, Stankec i Rom, gdje su oni, tu je lom. To je raja, boli glava, svako svakog zajebava. Da nam nije noćne more, sve bi još i bilo gore. Gdje laki jajanševa, tu se pije, tu se pjeva. Anđa, Stankec, Cigan, Rom, gdje su oni, tu je lom. To je raja, boli glava, svako svakog zajebava. Zato dođi u Pešenicu, tu ćeš brige, zaboravi sve. Jer u toj zemlji u Pešenici baš su ljudi duše široke. Eto, Šema je htio nešto pitati gospodina Ja bi vas... Gospodine ministre, samo izvolite. Zašto došli smo u takvu situaciju, zašto sada naše groblje u Varaždinu, koje je bilo jedno možda i najljepši na svijetu, sad ga podcjenjivaju sve? Pa ja stvarno ne znam, mislim da niko ne bi smio ni jedno groblje podcjenjivati, jer je to mjesto gdje se nalaže sahranjeni naši preci, moramo davati odgovarajući pijetet takvim mjestima, a Varaždinsko groblje je jedna stvarno... Vi znate za to, što Ševa kažeš? Ne znam o čemu se radi, ali znam da je Varaždinsko groblje jedno od najljepših i ne znam koga podcjenjuje. Koga podcjenjuje? Pa to je, bilo je, dajte mi ovoga ministra što je... Koga, Čačić? Ne Čačić, što bradu nosi. Ministar sa bradom? Ja. Ko je ministar sa bradom? Čehok. Da. Čehok? Pa nije on ministar, on je gradonačelnik Varaždina. Da, ali baš po tom pitanju je sad njega ispituju zašto. Je dobro, on kaže ministar, on je jedanput gledao sam na televiziji, njemu je ponuđeno da bude ministar obrane, on je to odbio, zato je on užasno pametan. On je htio, znači, Ševi biti kolega. Apsolutno. Odnosno, nudili su mu da ti bude kolega. Ma ne. Dobro, i sad kad se mi briga za Varaždinsko, ali ja osobno mislim, da kolega Čehok kao
znam ga kao zastupnika, nije takav čovjek da bi bilo koju vrijednu stvar podcjenjivo, pa ne vjerujem, a po najmanje Varaždinsko groblje. Da, ja to ne vjerujem. Jer je to na izvjestan način spomenik samog Varaždina. Nije, on je govorio, sad im sve fali. Da. Pa da, i treba da se hvali, to je prekrasno uređeno. I vas isto. Veli gospodin Arlović kad treba nešto, veli spava. Je li? Te šutiš. Da. Pa čuj, moguće. Ne znam, on mi se duša puno puta obraćao. Nemoj da, moram biti prisiljen. Ali ono što mi se obraćao, jesu mu pomogli oko toga da zajedno sa našim poznanstvima pomognemo da u Varaždinsku poslovnu gospodarsku zonu dođu i Njemci sa BHS-om firmom koja tamo izvrsno radi. To ste vi pomogli? Jesam, ne samo ja, nego i mnogi drugi. A ponajviše je pomogao moj prijatelj gospodin Fanenstein, koji je tada bio zastupnik Bundestaga, inače radi u toj firmi koja je došla u Varaždin i mogu reći da su ljudi koji su tamo počeli raditi, ta firma je napravila greenfield investiciju, ona je počela raditi, ljudi su zadovoljni. Kako ti to sve znaš? Daj sad šutim. Pa Ševa je ministar obrane vam. Moram vas nešto pitati. Naime, mi vjerujemo na Pešćenici da je inicijativa vašeg saborskog zastupnika, bivšeg ministra, gospodina Šime Lučina, njegov prijedlog o pravima homoseksualaca i pravima na istospolnu zajednicu došlo zbog toga jer on hoda sa bancem. Vi bi trebali znati da li je to stvarno istina. Ako bi se našalio, to bi onda ispalo da to može biti posljedica bivše odnosa u koalicijskoj vlasti. Jer je kolega Banac i njegova stranka bila u koaliciji sa SDP-om. Međutim, šalu na stranu. Dobro je da se pojavio zakon o istospolnim zajednicama u Republici Hrvatskoj, jer on... I dobro da nije prošao. Pa ne bi ja oko toga, ja ću reći moj stav o tom pitanju, ali zašto? Zato što je važno da se o tim pitanjima raspravlja. Mi moramo naučiti da budemo tolerantni prema svim marginalnim grupama, pa tako i prema homoseksualcima, i ja osobno smatram da treba njima omogućiti pravo na izbor, da im treba omogućiti, ako žele da zajednički žive, ali ne mislim da bi morali imati sva prava kao što to ima normalna bračna zajednica, iz jednostavnog razloga. Ja ipak mislim da bi teško bilo dopustiti istospolnim osobama koji su u kvazi bračnoj zajednici, da tako kažem, pravo na usvojenje, i to potpuno usvojenje sa potpunim odgojem djece, iz jednostavnog razloga što je teško živjeti u zajedničkom, ajde da tako kažemo, domaćinstvu u kojem svi sve posmatraju, a pogotovo djeca koja se odgaja, oni posmatraju geste i ponašanje ljudi. Mene čudi vaš liberalni stav, vaših DP-ovaca. Teško je taj dio riješiti. Mi smo puno konzervativniji u tome. Pa društvena zajednica jeste puno konzervativnija, ali znate, neko mora otvarati ta pitanja iz prostog razloga, jer ne smijemo biti u tom pogledu ksenofobični. S jedne strane, a ne smijemo biti, znate, ni sa dvojnim moralom. Činjenica da to postoji i u Hrvatskoj kao i u svijetu. A činjenica da postoji ne znači da ti moraš kroz povijest se neke stvari dešavaju. Ja, znate, ali činjenica je da to što mi ne želimo prihvatiti, time što ne prihvaćamo, zapravo stvaramo puno više problema, jer se to nalazi u tamnoj strani društvenog života, neregulirano. To ako se regulira, dobiva puno pravo građanstva, i u takvoj situaciji zapravo rješavamo ili omogućujemo rješavanje čitavog niza problema te marginalne zajednice koje postoje, a ipak mi kao društvena zajednica trebamo biti dovoljno humani da otvorimo prostor da svako može živjeti život koji želi sukladno svojem istinskom biću i bitku koji proizlazi iz njegove prirodne osobnosti. Imate potpuno pravo, slažem se. Ja malo provociram. Da vam kažem, gledajte, kod nas mi izgleda da kopiramo trendove iz Europe ili svijeta, i onda jednostavno se kod nas počinju primjenjivati stvari koje možda ne pašu u ovom društvu konzervativnom, gdje imaš pravo doći doma, žena nije skuhala ručak, odmah šamarčinu, znogiraš. A treba to, da mi na Pešćenici jesmo tako. Ne, ma obratno trebate onda zasukati rukave, pripasati kecelju, vi skuhati ručak i sačekati sutku. Izdržava se čitav dan doma, ja radim, samo došao, ja kuham ručak, nema doli po Rabrinju. Ali što vi znate u kom obliku depresije gospođa možda bila u tog momenta ili taj dan, pa nije mogla učiniti ono što ste očekivali. Ne smije se tako naglo rješavati.
Pa nisam ja zaposlio ko sebe, pa nije, nego ona moja žena koja svom mužjaku, koja, pa gledajte, pa u staro vrijeme, mislim, ljudi su bili lovci. Ja sam lovac, ja idem u lov na lovu, ova čuči doma je kuha ručak, čovječe, ja nosim sve. Ovo se lijepo rekao, idete u lov na lovu, ali ja vam moram reći da i u staro vrijeme mnoge stvari se zapravo trebaju sasvim obratno proučavati, vidjeti koliko je bilo uzajamne ljubavi i poštovanja koje je iskonski, prirodno vezano u suprotnost spolova. I nikada nije bilo takvog proganjanja i mučenja kao što se to obično zna u suvremenom svijetu dogoditi u nasilju u obitelji koji znaju suvremeni građani napraviti prema suprotnom spolu u odnosu na onome što se dešavalo zato smo mi ostali divljaci i zato ja dođem doma, prva dama dobi šamarčeva ako nema ručka, a drugo da vam kažem, i seks je isto dužnost žene. Nema ona šta biti raspoložena, ne raspoložena. Ja dođem doma, pa to mi Bog garantira. A zašto bi bio dužnost? Zašto to ne bi bilo pravo žene? Šta ako je to naša dužnost? Ali teško je naći ženu koja bi dobrovoljno baš svaki dan s ovakvim idiotom legla i krenuti. To ste vi rekli. No, kopiramo i druge stvari. Evo, dobro, ajde da vidimo. Novi Globus, pogledajte, Novi Globus. Ovo sa bivšim kandidatom za gradonačelnika. Da? Tako je. Gospodin Nikšić je političar koji se ovdje dokazao, svi su bili u šoku kad je on dobio ne znam koliko, skoro 20% glasova kad se kandidirao za šta se on, predsjednik. A znate, naši građani vole uvijek nove stvari. On je bio novina u našem demokratskom ozračju i dosta je to... Sada neko kopa po njegovom životu u Americi i tako dalje. I naslovnica je Boris Mišić silio me na seks pod prijetnjom smrću. Jel tako? Prema tome, to je naslovnica tjednika gdje ja radim, Globus inače vrlo najbolji tjednik u Hrvatskoj i ovo je stvarno istina jer ga je tužila za $800,000 žena jer ju je primili za sisicu. Pogledao sam to, da. Dobro. I $800,000 je lepa lova, pa ako je neko primi za sisicu, pa ja bi to istrpil za $800,000 ako ovo dobi. Uglavnom, tu su razne konotacije, nije on tako čestit, moralan, ni ovakav nakav za jednog političara i to njemu politički šteti svakako i onda se objavljuje u tisku... ako se utvrdi istina i bude osuđeno, onda ćemo i financijski šteti. Da. Ja vam sada želim reći jednu stvar, da je Globus odlučio napraviti ispitivanje među običnim građanima koji mislimo da su dragi, dobri ljudi. Da nikad to ne bi i gledajte Globus koji izlazi sljedeći tjedan radnje, Globus u ponedjeljak, pogledajte naslovnicu Globusa. Molim vas lijepo. Evo, molim vas, dajte pogledajte naslovnicu. Šta? Lepa smoje, uzet ćemo kuću i sva drva. Kome? Evo. Dramatična molim vas, ja to nisam htio, to je ovako, evo. Ministra obrane Republike Peščenice. Tako je. Ugledna Spličanka. Ševu zbog seksualnog... Tuži ministra obrane Republike Peščenice Ševu zbog seksualnog zlostavljanja. Ma ne može to biti istina. Kako ne može biti istina ako je na naslovnici? Onda ni ovo nije istina. Mislim, oprostite. Evo, lepa smo uzet ću mu kuću i sva drva. Evo Ševa, ovo ti je Novi Globus koji izlazi u ponedjeljak i sada. Ja vam moram reći, gospodine Aloviću, da može se on pravdati koliko hoće. Možete vi isto njega pravdati, vidim da ga ste zavolili, osim toga vi ste pravnik po struci, jel tako? Da. Ako osjećate poriv da branite kao pravnik gospodina Ševu, ja ću vam to omogućiti. Ali dajte mi nešto detalja više. Dobro, evo, ja ću vam pustiti sada priznanje, izjavu gospođe Lepe Smojeg, koja je to napravila za noćnu moru u Splitu. Pa lijepo, to sasvim ozbiljno. Ozbiljno. Ništa, ajmo gledati. Evo, molim vas, pustite izjavu Lepe Smoje. Pardon, ja sam upoznala dragoga gospodina Ševu koji je došao ovdje u Split u ime Peščenice sa gospodinom Malnarom. Normalno, ja sam bila oduševljena, a mene je Ševa pozvao čak i u Zagreb.
pozvao me svojoj kućici. Navodno, samo tako prijateljski. I ja sam stvarno mislila to je isključivo prijateljski. A onda me on tako polako položio na krevetić, svoju, svojoj toj krasnoj maloj kućici, koja je kao kućica u cvijeću, tako kao Ivica i Marica. I na jednom, ne znam šta je bilo, on je meni dao jedan mali napitak, ja sam normalno to popila i ja sam lako zaspala. I sad ne znam šta je dalje bilo, ne. Da li je Ševa stvarno sa mnom bio ili nije, ali vjerojatno jeste. Ja ne znam to što, ne smijem ga baš tako da ga optužujem, ali nekog vraga je bilo, jer i dan danas sanjam Ševu. Nešto je bilo, ne znam šta da kažem. Evo, gospođa Lepa Smoje i dan danas priznaje da je vjerovatno nešto bilo, i dan danas ona sanja Ševu. Pa sad ne znam, mislim, nalazim se u jednoj nemogućoj situaciji, reklo bi se to narodnim jezikom. Naime, ja sam jako dobro poznavao pokojnog muža gospođe Lepe Smoje, gospodina Smoju. Sretali smo se, razgovarali, gospođu Lepu poznajem i također, a poznajem i kolegu Ševu, ministra obrane Peščenice. I koliko ja njega znam, on je častan i čestit čovjek i on bi sasvim sigurno uzeo u zaštitu svaku ženu, a ne... Ali vjerujte, ja ga znam. Ja stvarno mislim, ali stvarno je gospođa Lepa bila u kući. Ja nisam bio u kući. Ja sam vidio da se nešto desilo i ona je odbijala razgovarati s menom. Ali pogledajte vi ovo lice. Jednog ozbiljnog, časnog čovjeka. Pa gdje bi on sebi dozvolio da dovede ženu u svoju kuću, da je obmami napitkom koju joj da i da je poslije toga iskoristi? Ja sam sasvim siguran da ako je došao u kuću da posjeti kolegu Ševu, da je on naravno pružio sve što može da se odmori, da se ugodno osjeća, pa tako i svoj ležaj, ali ne vjerujem da bi se on iskoristio gospođu Lepu Smoje. To iskreno govoreći gane svaku ženu, pogotovo gospođu Lepu, i zbog toga sam uvjeren da je takav dobar utisak koji on ostavio na nju doveo je do toga da i dan danas razmišlja o njemu. O Ševi. Šta ću ja reći? To vam je tako bilo. Ne znam, neka emisija bila, trebali smo ići i došla, ja sam se iznenadio. Ali čekaj, je li došla Lepa Smoje u tvoju kuću? Ne. Bila je u tvojoj kući, pa imamo to snimljeno, čovjek. Ajde, snimi. Pa bila je u tvojoj kući. Evo vidiš sad laži. Pa čekajte, ako je bila u kući... Ma koji jebe ka? Šta? Pa bila je u kući Ševa. Ma neke... Ma znam Ševa, ali gledaj, to ide dalje. Molim vas, gospodine Arloviću, puste izjavu njenog advokata. Da vidimo, mislim, šta se dalje dešava, pa zbunjen sam zapravo s ovom činjenicom. Za početak moram reći najvažnije da sam ja službeni zastupnik drage drugarice i velike gospođe koja se zove Lepa Smoje, dakle ona je jedna drugarica gospoja. I ono što sam ja sazna tek nedavno nakon nekoliko godina je zastrašujuće. Tako da zna svak da ja ne pušim, ali ja sam toliko uzbuđen da u ovom trenutku ja naprosto moram zapaliti svoju. Ne. Evo ja ću tresuva se ruke, razumite, ruke se tresu. Na ime toga datuma, a to mi čuvamo sve za sud, bez obzira što mi znamo da je Ševa angažira i Degena, i Nobila, i Prodanovića, i mladoga lava advokatskog Vlašića, mislim da će moja obrana sve pokazati. Imamo 164 stranice izjave drugarice gospođe Lepe i to se događalo ovako. Ona je neke stvari zaboravila, zapravo neke stvari u interesu istrage ona nije htjela reći. On je njoj prišao laganim korakom na krevet i ona je mislila da sanja jer je nešto vidjela, učinilo se da je tovar jer je vidjela donji dio tila, međutim ona je opet malo zaspala i on je njoj počeo pivat neke pisme. Najprije je počeo pivat noćas ću lepa tebi šapljat nježne riječi, ona se malo preljila, onda je to je bilo divno. Onda je počeo pivat bit će nam ljepše 100 puta na zadnjem sjedištu moga auta, onda je to počeo pivat i onda se Lepa trgla, digla i počela je ići, a on je onako gol
počeo piva žtem, 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 žtem. A da je on napasnik pravi i da to nije bilo slučajno, sad ću u javnosti nešto reći šta ne znate ni vi u Noćnoj mori. Naime, li se sjećate da je kad je on piva fantastičnu pismu, ja sam bio u San Remu kad je on piva žtem, i pogledajte šta se događalo kad je pisma završila, samo malo. Naime, on je nakon toga napasao jednu žensku koja će sad početi skričati. Ajme, Ševa, nemoj, Ševa, nemoj mi to činit, Ševa, ajme, pa zašto to činiš? Jeste čuli? Dalje nećemo, dalje ćemo sve dati na sud. Dakle, nije Lepa jedini slučaj. Tražimo, za sad tražimo. Neki traže $800.000 odštete ako je neko napastuje političar. Mi tražimo da drugarica gospoja Lepa Smoje dobije kuću, odnosno kućicu svijeću, kako ona rekla, sa svim pripadajućim ogrjevom. Ma koja je jebe mater? Ali gledaj, ovaj advokat stvarno je... Ma ne, ja mislim da su oni neke stvari krivo shvatili. Ako je gospođa Lepa i bila u kući kod... Pa bila je, ja to znam, ja moram biti svjedok. Ako ona bila tamo i ako je kolega Ševa vikao žetem, znate, on je poznati pušač. Da. Vrlo voli jake i oštre cigarete. To je jedna od poznatih francuskih jakih cigareta. I taj puta je neko od turista navratio njemu doma i ostavio takve cigarete i on je zapravo htio da mu gospođa Smoje doda te cigarete. Ali nije žetem, žitan. Nije žitan. Žitan je... Ma ne, pa, ali s obzirom na njegov izgovor francuskog, on je to rekao kao žetem. I tako dobro, da se to krivo shvatilo. Osim toga, sama gospođa Smoje je rekla da se ona ničega ne sjeća i da ona ne zna da li se išta dogodilo. Prema tome, znate, kad i ona kao osoba koja bi trebala biti silovana tvrdi da se ne sjeća ničega i da nije sigurno da se išta dogodilo. Ali zašto sanja Ševu? Slušajte, Ševa je omiljeni građanin Peščenice, on je ministar, bojim se da iza toga se može desiti... Evo, možda Davor Štambuk možda se tu ipak krije nekakva politička igra. No da čujemo Štambuk. Da, ja mislim da može to biti čak i to protiv mene. Može. No, a da vidimo što čujemo, Davor Štambuk je čovjek koji se kreće svijetom, koji je legenda u karikaturi u Francuskoj i širom svijeta, ima nevjerovatni izgled u svijetu. On, kao jedan ozbiljan čovjek, je dao ovu izjavu da čujemo. Ja ću... Govorimo o gospođi Lepi Smoje, koje mi nije drago da je gospodin njen zastupnik Bibić tretirao drugarica gospođa, jer za mene je ona kraljica. Jer mi ovdje na Matejuški imamo kraljevstvo, zahvaljujući upravo njoj, monarhiju, jer ona vam liči na englesku kraljicu. To svako ozbiljno vidi. Što se tiče Ševe i njenog slučaja, to mi je jako žao da je do toga došlo. Međutim, koliko je gospođi Smoj ili kraljici Smoj draga Ševa, ja mislim da nije baš bilo konflikta. A osim toga, u zadnje vrijeme ona niti i ne može pobignuti bilo kojem muškarcu, a ja to najbolje znam, koji ne mogu baš previše dobro trčati. I svaki put je uvatim. I sad ja u te njihove stvari ne bi ulazio. Meni je ipak drago da su se neke seksualne stvari zbile, jer inače seks mi je neobično drag, specijalno u mojim godinama, o tome isključivo sanjam. Moram napomenuti da su ove izjave date u Splitu u gostioni Fife. U Fife, to je kultna gostiona gdje se jede sa žlicom, izvanredno dolaze stvarno divni ljudi tamo, pa bi vas molio samo Znate šta, ja sada kad bi se stavio u obranu poštovanog kolege ministra Ševe, moram reći dvije stvari. Prvo, sve mi se više i više čini da svi sudionici ovog događaja govore o sjećanjima. To zapravo znači da o nekakvom fizičkom kontaktu je dosta teško moglo biti riječ. Drugo, meni se čini da je to
politička dimenzija koja nije usmjerena na Ševu, nego na predsjednika Peščenice, a s obzirom da je on toliko jak i poznat, a i poznat je s obzirom da se voli slikati u generalskim uniformama kao čovjek čvrste ruke, autoritativna osoba, na njega se teško može ići direktno, to će reći na vas, i to je onda se išlo preko vašeg prvog najjačeg čovjeka do vas, preko ministra obrane Ševe, jer se na taj način želi diskreditirati vlast i ugled Republike Peščenice. Ja se nadam da je to pozadina iza toga upravo ovaj odnos kraljevstva Republike, gdje se zapravo pokušava stvoriti jedna nit, pa i osnova da se vaša republika eventualno pretvori u kraljevstvo, što ja ne znam kako će odjeknuti na našim prostorima, pogotovo u gradu Zagrebu, s obzirom da grad Zagreb je poznato demokratsko središte u kojem socijaldemokrati obnašaju vlast, u kojem imaju veliko povjerenje i teško bi se mogli suglasiti sa jednim takvim odnosom koji bi bio prihvatljiv u njihovom susjedstvu. Mene jedino buni to što ja znam da je Lepa bila kod Ševe, ja znam da je sjedila na krevetu, ja znam da je Ševa prihvatila. Ali meni je Ševa sada šapnio da je on spreman na sučeljavanje. Ja mislim da jednu emisiju Noćne more bi trebalo posvetiti sučeljavanju. Da vidim baš ovo. Vidite, tu sam imao generalsku uniformu. Ma jasno, to je bilo prije 3 godine. Pa jasno, žene padaju na uniformu. Da li možemo pustiti izjavu Dragana, vlasnika gostovanja u FIFU, da vidimo šta on kaže? FIFE. O svim svojim gostima znam mnogo, ali ne bi htio govoriti. Što se tiče ovog procesa, mislim da je teta Lepa gospođa u pravu i da će na sudu dobiti. Žao mi je Ševe, ali se nije trebao upuštati u takve skandale. Kako se osjećaš kad čuješ ovo? Ma nek ide u pičku materinu. Da, nemoj tako gledati. To da na sudu može to. Dajte ga savjetujte da ne bude se... Ne smijete sad pustiti svoje emocije, morate se smiriti, sabrati, pokušati da nađemo svoje argumente da pobijemo ovu optužnicu. Ja ću zrušiti sve u pičku materinu. Pa kako, hoćemo sučeljavanje tražiti? Ste za sučeljavanje ili ne? Ali Ševa, gledaj. Raspoloženje je takvo... Ne, ja ću nazvati Degena i preporučiti mu, s obzirom da je on glavni branitelj, preporučiti da najbolje da bude tu sučeljavanje. Ta optužnica vrvi od čitavog niza propusta, tvrdnji koje se teško mogu dokazivati. Ali meni tvrde pravnici da to nije tako. Vi ste pravni, zato sam vas zamolio da mi pomognete da ne moramo nekog platiti. Čujte, tvrditi da je bilo silovanje, a da se osoba na kojom je silovanje izvršeno ne sjeća da se to moglo dogoditi, da nije sigurno da se uopće dogodilo. Tvrditi to da nije, a da u isto vrijeme nije bilo nikakvog liječničkog pregleda i tako dalje koji bi eventualno to mogao potvrditi, zapravo je vrlo neozbiljno. Zatim tražiti da se zbog takvog jednog djela umjesto kaznene odgovornosti zapravo traži samo kućica u cvijeću i ogreb, to onda upućuje više na koristoljublje nego da bi se pokušalo dokazati da je neko kriv i tako dalje. Pa to vam hoću reći, da je to trend u Hrvatskoj, da žene počinju tužiti muškarce zbog koristoljublja. Treće, počeli su govoriti tu svi o sjećanjima, pa i oni koji su svjedoci moguće osilovanje, a osim toga se govori o kraljevstvu koje ona zastupa, u isto vrijeme se ovdje nalazi i rasprava vodi sa ministrom iz Republike. Prema tome, ja tvrdim to će i reći ovom gospodinu, jer imamo odvjetnika na telefonu. Ja ću skrenuti pozornost našem odvjetniku da vodi računa da to nije možda montirani politički proces protiv ministra obrane. Halo, je li imamo? Halo? Dobro jutro iz Strasbura. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje. Hoćete vi sa gospodinom Arlovićem riješiti ovu situaciju? Mate Arlović me satra večeras, majko moja mila, on je toliki navijač Ševe da to stvarno nije normalno. Ma ne, ja navijam i za gospođu Lepu i za gospođu Ševu jer mislim da su obadvoje zloupotrebljeni, znate? Ma čekaj, najprije niko nije spomenija silovanje, a vi spominjete silovanje. Ko je reka rič silovanje? Recite, molim vas.
A evo, na početku je bilo tako. Ne, niko nije piše u spomenuo, novinama. nego smo spomenuli riječ napastovanje. A napastovanje? Tako je. A, onda bi to bilo kao neki mobbing. Čujte, vi političari ste genijalci jer govorite 2 ure, a ništa ne rečete. I svaka vam čast, ali ovo je sad, ovo nema veze sa politikom, ni sa političkim procesom, ni montiranim procesom. Ovo je stvar, moj dragi, dosad dragi Mili Ševa, za kojega se navija u San Remu, to se svi, oni koji su gledali Noćnu moru znaju. To je čovjek kojemu je moja Slobodna Dalmacija tila platiti put doli u Atenu na Eurosong i da tamo piva žetem prekrasno kašta je piva. To je čovjek kojemu je Slobodna Dalmacija objavila intervju. Dakle, niko protiv Ševe nema ništa. On je naš omiljeni lik, ali dopustite nam da više vjerujemo Lepi Smoje. Kad je ona to rekla, to je žena koja nikad nije lagala, to je jedna velika dama i draga gospođa, nešto je tu bilo. Šta je bilo, pokazat će sud. Ja sam ovdje sam, vi ste tu troje i najprije ovo nije utakmica normalna, jer su, mislim, jednostavno odnos snaga nije normalan. Tu je ali i moj kolega, pravni savjetnik, ugledni splitski odvjetnik gospodin Žarko Mihajljević. Mi smo došli u Strasbourg jer ne vjerujemo sudu u Zagrebu. Vi ste izgubiti u Strasbourgu, niste bili na Ustavnom sudu. Ali ja znam Željka Malnara i znam da on sigurno ima tamo puno poznatih sudaca i da ima ljudi koji to objektivno neće presuditi. Prema tome, mi tražimo sud u Strasbourgu, došli smo u Strasbourg. Evo ga, vidite, to vam je čisti dokaz. Oprostite kolega, čim vi sumnjate da će predsjednik poduzeti radnje, ma već je poduzeja. Ma da spriječi sudovanje u odnosu u ovom slučaju, a vi odete u Strasbourg u isto vrijeme. Ne iskoristite sve pravne lijekove u našoj državi, u državi Peščenice. U državi Peščenice je Malnar vlasti će sud osudi Šedu, šta je vam? Za Boga miloga, kako će vam sud u Strasbourgu prihvatiti da sudite? Ma već je to sređeno, imamo mi ljude ovdje, već je to sređeno. Oni po zakonu svom ne mogu suditi ako niste iskoristili redovni pravni put u zemlji u kojoj optuženik dolazi. Prema tome, morali ste to u Peščenici napraviti. Apsolutno. Osim toga, gospodine Mosor, ja iz Povelji isto tako izvora znam, kao što ste vi doznali ovo da se desilo da se dragoj Lepi Smoje to dopalo. Šta se dopalo sad? Opet ove pjesme ili nešto drugo? Ja ću vam sad reći ovo jednu malo stvar koja je iskustvo koje je imala sa Ševu za koju ona ne zna da li se desilo ili ne. Čujte, jednu stvar koja je pikanterija, ja vam sve neću otkrivat. Pouzdano tvrdim da je nakon toga susreta sa dragim Zvonimirom Levačićem, jer on sad u ovom slučaju nije Ševa. On je Ševa u privatnom životu, ovdje je osumnjičenik Zvonimir Levačić. Nakon toga pouzdano se zna da je gospođa Lepa Smoje izgubila menstruaciju, molim vas. Ma nije mogu. Dajte, molim vas, za Boga miloga, ako vi tvrdite da on nije Ševa, pa kako se dogodilo to? Kad žena noseće. Pa čekajte, molim vas, gospodine Mosir, budite ozbiljni. Kako je moguće da Lepa Smoje u 84. godini izgubi menstruaciju zbog Ševe? I bude noseće. Kako je Rogoz, Bog mu da pokoj, dobija dite sa 90. Pa nije on dobio, nego klinka... Ma dobija je dite njegove, majko moja, sve je moguće, danas medicina čini čuda. Pa ili vi znate da na ovoj slici ja mislim da će tu biti više vještačenja nego što će... Ovdje stojimo i gledamo vašu emisiju u hotelu Elefant u Strasbourgu na internetu i ja na ovoj slici, vi ste učinili da ja nemam kose. Dakle, vidite da je sve moguće. Ja mislim da će to biti, hvala Bogu da to nije u Republici Hrvatskoj, nego da je u Republici Peščenica, jer ovaj će proces tako dugo trajati da će to biti jedan od najdužih procesa koji će se odvijati na području Europe. Čujte, mi samo želimo da se utvrdi istina. Ma i mi se i mi želimo da se utvrdi istina. Vi vjerujete osumnjičeniku Zvonimiru Levačiću, mi vjerujemo našoj štićenici, da tako rečem, Lepi Smoje. Sad će sud u Strasbourgu utvrditi tko je krivi. Nema, ja ništa ne navijam. Ma prije toga se mora vještačenjima utvrditi neke činjenice da uopće sud može suditi. Znate, da li je moguće da u 84 godine neka žena može zatrudniti kao što vi tvrdite? Nisam ja to rekao. Pa vi tvrdite da je noseća, za Boga miloga, sad ste rekli. Usput vam moram samo jedna digresija. Svi su večeras restorani u Strasbourgu zatvoreni vrlo rano, naime čulo se ovdje da je Dinamo izgubio od Rijeke, pa tuguju, je li to istina? A nećemo o tom. A to nije izgubljeno zbog, mislim, ja moram kao navijač Dinama ostati u obranu Dinama, ja to nije izgubljeno zbog Dinama i zbog Rijeke, nek zbog Hajduka, da bude prvenstvo do kraja malo interesantnije. Jer da je Dinamo večeras pobjedilo, sve bi bilo riješeno. Ovo je Dalmatinac, on nas vrijeđa, on je sretan što je Dinamo izgubio. Nema šanse. Ma nije valjda tako. Da.
Dobro, ništa, gospodine Mosarev, drago mi da ste se javili, neće ovo biti tako lako kao što vi mislite. Neće ni vama, vjerujte mi. Vidit ćemo, doviđenja. A ovo za Dinamo i o tome ćemo razgovarati. Laku noć. Laku noć i hvala da ste se javili. Velika vam hvala, živili. Živi bili, ali nemojte tako biti strogi prema našem... Samo čas vidite da se zumira lice gospodina Levačića. Ali nemojte biti tako strogi prema osumnjičeniku. Ne, evo ga, pa ja sad kad ovako vidim ovoga čovjeka, ja ne vjerujem da je on nešto mogao učiniti. Pa i ja vam kažem da je to istina. Ali opet nema razloga ne vjerovat Lepic moj. Evo vidite. Ništa. Hvala još jedanput i doviđenja na sudu. Vidimo se na sudu, prođete na sudu kad Dinamo večeras protiv Rijeke i laku noć. Ali potvrdite i ovu tezu da ste i sami izjavili u ovoj emisiji da ne vjerujete da je gospodin ministar Ševa nešto mogao učiniti. Kad vidim tu milu facu ne vjerujem, ali očito je, ko zna, možda je čovjek bija, možda se bija nalija. A gospe moja, pa možda se bija nalija pa nije zna šta radi. A možda je Lepa sanjala seks? Lepa je nikad u životu nije lagala, vjerujte mi. Pa nije lagala, ona je rekla da ona ne zna je li sanjala ili se to desilo. Vidit ćemo, postoji još, imamo puno toga mi ovdje dokaza, medicinskih dokaza i imamo pravi odvjetnički tim i vidit ćemo kako će to sve skupa završiti, kako su govorili u onim filmovima kad smo bili Dica pravda, na kraju i pobjedi. Važno je samo da ipak ne osudite nevina čovjeka. Ja, pa nismo mi suci, majko moja. Mi smo samo, kao šta vi branite Ševu, tako mi branimo nju, ajmo naprijed suće, pokazati ko je u pravu. Sad se nas razljutili, vidimo se mi na sudu, gospodine Mosore. Drugačije ćemo mi razgovarati. Ali ne na sudu u Peščenici, nego na sudu neutralnom, poštenom i objektivnom u Strasburu. A šta ćemo za moguće kazneno djelo lažnog optuživanja? Ma koje lažno optuživanje? Pa vidjet ćete to. A našeg štićenika? Ma nema šanse. Pa valjda će sud. Dobro, vidjet ćemo, sud će to utvrditi. Vidimo se mi, gospodine Mosore. Pustat ćemo mi protutužbom. Da. A ovo za Dinamo neću zaboraviti. Laku noć. Vidimo se mi na sudu. Ništa, idemo mi... toliko sam se uzbudio da bi bilo najbolje pustiti koju reklamu radi toga da i emisija zaradi nekakvu novac. Ja vas, evo, molim vas da pustite ovu anketu, da vidimo da li normalni ljudi uopće vjeruju u takvu mogućnost, pa da ju pogledamo. Evo štovani gledatelji Noćne more, ne znam zašto baš ja, ali eto, ja. Nalazimo se u Splitu na rivi, kao što vam je poznato, a i čuli ste da se dešavaju mnoge afere u Republici Hrvatskoj. Tako sad zadnja sad najnoviji hit, afera ljubavno-seksualna između našega ministra Republike Peščenice, gospodina Ševe, i naše ljepotice Lepe Smoje. Pa se nalazimo u Splitu da otkrijemo šta se to desilo između gospođe Smoje i našega ministra. Dobro je poznato da je gospođa Smoje prije 5 godina bila gost u kući gospodina Ševe, našega ministra. Kaj se desilo tamo ja ne znam i ne mogu tvrditi ništa, ali je gospođa Smoje optužila našega ministra za napastovanje. Dobar dan, gospodine. Može jedno pitanje, molim vas? Može. Jeste vi čuli da je gospođa Lepa Smoje optužila našeg ministra Ševu da je on napastuje i sad su na sudu? Šta vi kažete o tome? Pa to ne mogu kazati jer znam gospođu Smoje, ona je lipa žena. A ne znam da napastuje Ševu, to je danas normalno, svak na svakoga napastuje, imate seksa koliko god hoćete na svakom kantunu. Ali hoće... Je. Svakog jebe? Je. Uzdrav mozak. A hoće Ševa dobiti sud ili Lepa Brena? Šta kažeš ti na to? Lepa Smoje? A hoće Lepa Smoje će dobiti slučaj. Dobit će? Jer ja znam nju, ona je... Pametna žena. Pametna gospođa. Ja vas znam, vi ste iz one serije... Otpisani? Ne, niste vi otpisani, porećaću. Ne. Popišani onda. Mi smo iz serije popišani. Je. Vi ste meni najdraži u onoj seriji
kod gospodina Mornara. Da. Ivica Mornara. Da. Šta igra za Hajduka? Pozdravite mi. Ajde, Bog, svako dobro. U njenih godinama svaka čast ako je tako aktivna, seksualno aktivna. Ali ona je tušila njega da je ona postovo ševa naša. A to ja svačam vas, ali ona u tim godinama da može biti tako aktivna, seksualna. Može biti da je istina ili ovako to neka fora? Pa ne znam. Ali on će najebati od Lepe Smoje. Jer ona traži i kuću, sve traži od njega. Polje. Za odštetu što je on napastovo. Pa ja vjerujem da je on aktivan. Misliš? Mislim. Ševa da je aktivan. Znači on će Lepa izgubi sud. Apsolutno. Kako ševu baš napala, ne znam. Znači da je još mlada. Znači, da. Jel' tako? I to je Žena je uvijek mlada, muškarci nisu, eto to sam ja rekla. rekla. Padne i gotovo. Daj. Ljepota moja, joj što bi ti radio. Onda volite vi ovdje Spličanke. Dobro ste, tako ste dobri ljudi, majke moje. Jel' tako? Adio Bog. I za ljubav, za seks, za zajebancu, sve stvarno ste prave. More, kaži ti Ciganu, ko je najljepši na svijetu? Reći, jesam ja lijepi, a? Lijepi sam, znam da sam lijepi, ali niko me ne voli. More, kaži svima da sam ja lijep. Viš, mene niko neće napasti. A ševu napadaju, a mene niko, najljepši sam. Kaži more, lijepo moje. Nije to tvoje, to ti je naftna mrlja, vidiš ovo, vidiš, nisi to ti. Ozbiljno? Može jedno pitanje za vas. Jeste bili nešto u rodu sa Oliverom Dragovićem? Meni je idol Johnny Weiss Milek. Pa ima li Tarzana u Dalmaciji, Bog ti dao? Čekaj malo da spita neke, čuješ? Čekaj malo, majke, čekaj, pitam te. Evo ti lova, na, odvamo. Pa ona, Lepa Smoja uvijek bila dobra žena koja je zaslužila... Drva od ševe. Ne znam, ševa je više glumac neki ovo... Nije on glumac, ne, nije on glumac. Ali će popušiti kuću i drvo, jebi ga. Pa to bi mu tribalo na kraju zato što se kurči uvijek nešto sa svojim ženama. Jesi ti čuo Lepa Smoje da je optužila našega ministra obrane ševu da je on prije 5 godina napastao svoju kuću? Nisam. Nisi? Imate pice? Kako se gospod? Dobro. Dobar dan, može jedno pitanje za vas? Ne. Zašto? Ciganka moja. O, ciganko moja. Pitanje samo da spostavim ja. Kom bježiš? Pa nisi nemam polnić. Buras, jesi ti čuo da Lepa Smoje optužila ševu da je on napastovao prije 5 godina kad je bilo u Zagrebu? Ne. Znaš Lepu Smoju? Ne znam. A ti odakle si? Iz Splita. A jesi? Gospod, da vas pitam samo, vi to znate 100%, vidim da ste vi pametan čovjek. Jeste vi čuli da je gospođa Lepa Smoje optužila našega ministra Republike Pešenice da je on nju napastovao prije 5 godina kad je bila u Zagrebu? Ali prostite, tek sam danas prvi dan u Splitu, pa nije mi to ništa poznato. Niste čuli? Ima ovih afera seksualni ljubavni. Ali nisam uopće to pratio, nisam. Ne, a dakle ste? Ja sam inače Hrvat, ali... Dobro, znam da jesi. Hajde. Gospod, može jedno pitanje za vas da vas pitam?